Gusti Ngurah Rai. Au, Pejuang nasional ulin di Carangsari. Au. Tut Subroto ulin di Bali. Mati. Yudano. Mati. Gingsir. Sedo. Tut Merto. Mati. Wah, dia onyang mati dia. Sukah mati. Dek maulah mati. Campur bergino stok terakhir. Ini dia mau stoknya terakhir. Mangken dumun. Jadi jak berat sana dengan canang jelemok ini dina. Aeng petan ce menjalan kiseng mampu. Duduk cah. Kuang isin semen Ben. Kayu bas gede kene dong. Aja. Dah gelem nih. Abo ke kayu mas mau. Kayu mas abo langsung. Kemudian. Mubat. Kemudian ke kayu emas. Tongos na gelem-gelem ke kayu mas abo. Lelasan ci. Kayu emas. Lelasan kaki tuke kaki. Puskesmas. Hah? Puskesmas. Oh. Pus apa? Kes mas. Puskesmas. Puskesmas. Ajan kira masisan gerubuk. Ada. Bawa mau obat. Bawa ke puskesmas. Maya. Hah? Maya ini. Nyen ngamah tau Maya. Jangan takon. Aeng kasar petan ki ngamah. Bener yang halus kencen ki. Sing dadi ngorang ngamah. Apa orang? Mantet gitu. Aduh. Tuh madan omong kaki tuh madan luas bojok teko lutung. Ada. Aduh, kaki kencen sakit ban ngerokok. Kerang ngerokok. Awai kudu telah ban. Duang bungkus. Duang, oyan, total lalu. Duang bungkus 20 kali 2, 4 kali 30, 1.200.000. Belian tiban. Kudu to. Ayan mah ada boda dasar tiban sing sekian miliar ya. Kapal dang beli. Tuh, Apa? Kapal. Ulian ngerokok Tuh beber. Ki ngerokok. Sing macam jaga kesehatan. Mencibong lah kapal. Bocing lah kapal. Sing. Ayo kedak basat temak kan. Aduh. Macam senjata api. Aduh. Di zaman kita weh. Di zaman kita. Ngil malu nge.
Man ci masalah maluda benyan yen takon ngajak sak suratmu. Ten masalah mengajak Pak Wakil. Melinggih dumun Pak nggih. Tuh. Nggih. Suốt ngerokok. Petau kan bungut ki kedak basat emak cang Di zaman itu tuh. Ah, Di zaman senjata api tuh. ini bukti sejarah ngelawan Belanda Ah, Ye, Jepang gajah ngajak Belanda pidan yang ngelawan. yang lawan. Veteran Sen kaki yang lawan. Ah, Jepang ngajak mainnya ngelawan. veteran kaki gitu. Iya. Sangkala ada gending yang kene dap zaman-zaman pido Kita ini pernah dijajah Belanda. Yang pertama kali, kedua Jepang menjajah kepulauan Indonesia. Oke. Di mana bangsa akan besar kalau kamu penduduknya tidak pernah menghargai jasa para pahlawannya. Pangtawang Cina. Pejuang-pejuang Indonesia konyang ulin di Bali pangtawang C. Nyen misalnya tuh, Gusti Ngurah Rai. Au, di Pejuang nasional ulin di Carangsari. Au. Tut Subroto ulin di Bali. Kena yon ba tayin beli. Kalau saya ngeklek. Saya jangan Subroto. Saya mesti Coba inyoman bonyol di Bali. Nyang deh. Yo Iman Bonyol. pungut ce. Ipan Imuro di Bali. Ada. Aduh, Pati Murah. Aci yang nawang no Imuro dan panakne nanangne pejuang sangkala ngadane pan Imuro. Toto aneh ngai gendeng Indonesia Raya pisagan kaki dah humah Iwayan Supratman. Aduh. Weh. Wage Rudolf Supratman. Pungut ki Wage Rudolf. WR toa dan singkat. WR to Wayan Regog Supratman. Nih marut lemo kaku nih. Ngaci boj lemo lemes. Kene ke jenang ciketlon lah blab sing lebang-lebang nih. Aja awak lekat maro ibit lekoto engki. Jelemone ulin tahun 45 bedadi pergino. Pangtawang ci memen ci kaki ngemitren pidan. ...1945 Indonesia merdeka. Tahun 45 Indonesia merdeka. Au. Tahun 45. Au. Nen malu kaki tahun kuda lahir. Tahun 85. Aduh mati aku. Ken. Tahun 85. Aduh. Maksud jing ken keden 45 ken 85. Cing yang mencenik-cenik ngajak ci kaki dia. Ken gede nang 45 ken 85. Gedean 100. Cang mencenik-cenik ngajak. Ai jar nengil malu ci tumen tepuk kaki ci gelam nih. Cang mulai. Nengil kemudian baiski panas dalam dia. Pecah-pecah bais.
tawang kang igal mai ka center ijen nang embody baiski nai. Tu baiski kuang Adam Sari tu. Bo manyus ben uap nih. Uap apa? Uap nyanyat. Ne na baik. Tuh tadi misi apa tuh isi? Lulur. Lulur apa? Dadong ci cuma lulur ne sekar jagat. Men kaki rejang dewo. Men lulur legong keraton ada. Maro tumen ajak kaki ci biasane ci ngigal kaden kiul aja ci. Men jani kiul ijo. Kiul mati. Yudano Mati. Gingsir Sedo. Tut merto Mati. oh dia onyang mati dia Sukah mati. Dek maulah mati. Campur bergino stok terakhir. Nih dia mau stoknya berterakhir. Ningil malodap Yudano mati, kiul mati, suka mati, onyang menci benan mati. Anu cang kensal mati. Lah marokat di Jaban Puro di Candi Bentara apa tuh? Stopnya kan sang Suramo, dap. Mulai malu. Dados kendan suargaan nak merehab mulai. Mungkin nih. Oh, baten makiset bungut ki ke Merajopati. Mudian kisen bungut bobraga. Lenyah nih. Bungut kaki je kisen begitu. Ijo apa bungut ke jet teh? Saya jet mesti bungut bener. Ajo ci sing nawang otak inguh ajan. Adi inguh, apa ke inguh? Masalah Jumah. Ya, kengken anu kabar dadong nih. Da Cina konang jelemo ke keto. Ya, nak kengken nih. Basang gedag. Dan apa ke kedak? Pas sayur ini ngajak pisago jak miagang lonto gaen ka di kaki ketoang ngajak pisago. Ya, weh, man sangat. Jasa saya miagang la ati jak kraeng nas nemu ketoang. Cok tau. Yang cang kita jak cerai cang. Au, Pasang memiak setiap hari. Au. Otak pun pisago jak ningang kita buat dah. au, Hah? Tadi sinyak di. kaki nak pekideh mo. Cerai kaki jam medem ringki. Mengertikah kamu keponakan? Aja ewa ngorto ngajak cide ci ngorto milah nah ngorto jak duo gini. Sing cang orto, sing cang ada yang lah bungut gitu. Dadong ci bisa ngeliat. Hah? Bisa ngeliat? Hao. Ya. Kalau doci ngorto lacur perjalanan gan puan gan kajang klione. Nyebak lokotokne mulih. Atuh, dari apa dah dong? Ngeliat di jalan jok ajak polisi ya. Dari lihat jok kan? Aw dari jok lihat. sing ngeliat dari motor. Atuh, Sing mesamsat uang bulan. Kebenangan do rahasia gabung. taat ini nak peraturan pemerintah. Ayo ci bingung tak ci dap. Kan? Setato kene lonto hidup Betul dari Betaro yang guru jo. Pasang kene. Kaden cing orang di swarga nu merehab. Nak titiuga lagi lah nak bemaganti kalau dadi ange jalan tol. Macet kan di swargan bojak mila investor. Bosnya di ini men bisa ke swargan yo ngapling gitu.
Berkeras pengil bengkok bungut kaki, kine bisa nyone dadong ki bungut teh kan nyam kaki mesare popo engki keto kenyang dadong ki kolo kaki ngaladap alo kal kenyang nas nih boy Halo jak kenyang tuh. Jak kaplok ke tuang. bungut ki yo bong grepe kaki kebaledangin nang ke ngideh mako hujan balas lampu mati nak sing not apa ken mako kakek tuang ditu alen mu di song pabon Balen. alen Begitu. song pabon Weh. Domisi song papuan. Domisi keto dorok tau. Lah ora kau geus lah. cing ken Song. ayo nih cenak nih kene jani yang penting ci ngajak kaki pengapian kaki ci mudah-mudahan berumur panjang jani ci ngaenang idodane pakedek pekenyum itu yadnya yang luar biasa nah kalau kene pangsapalan lan rago jani ngajagang seni budaya Bali ajak ngigal baris Mau jalan jang sing kuat. Anjing mbak. tangagam kene gitu. Ya, soto. Nah, ini aku ini. Ki ditu kaki duren ki jagal baris. Mengken. Tinggal ba contoh. Sorry dap. Padengengki. Tadi bungut pelampung tut. Ki baserem ki urin ngadak kan. Yen gitu. Nah, Pak Dong. Baris. Lalasan ki during mo yung di muka nih. Sorry keponakanku. Len yo man ngejak. Ayo. Igal apa tuh? Igal baris. Hah? Igal baris. Ija dong no igal baris nomplok nak. Igal baris mau tabrakan. Yang benedot lakar melestarikan seni dek ini carana. Mai malu. Tapi Yene keledengan contoh jani contoh ni jelek nih. Kopi bang. Apa bang kopi? Yen benar melajah ngigal, apik melajah ngigal. Pangada bakal budal ke ni dedane ke nalit-alit teh. Contoh ni melah bang ngigal. Melajah ngigal, mai. Baris.
Mangken dumun. Ja adi ja berat sana dengan canang jelemok ini dina. Bawa sing mampu majalan melajangi kal baris. Len kento jemaah anam Kok kaki ni kena. Yang dan perjalanan pengadung ngajak igal oleh gak bajin. Nya adung kenyal main. Terus baris terus. Nah jadi yang ale ya. Hah? Yang lunas. Dan ya urang mah gede. Bendan man beno bisa. Nah, Nggih. baik. Ibone. Dan yang Maksud ya sing kene busan ci megedi. Yani yang kal ngalen kedo maksudnya. Ah, kal ngalen ye dek kedo maksudnya. Kajak bangke sama dayo polon ci. Nah, kumen. Dan. Kumen kan. Mau kemana keponakanku? Kali apa man sempat nyambung kancut. Bolong nih. Ayo nak ngalin aduh. Aja maksudnya kan balas dendam. Udah ngawang ngalin, jadi yang pengman ngalin pok. Wah. Ayo, duduk satu. What? Awang mondo, awak bebayun rutag. Awang bedek, tapi pasti. Nggih, pergina mengkirian mati ini kita. Nyala lah pergina mengkirian mati. Atuh enten ngapling ring swargan. Udah ngapleng gitu. Kadang yang Wangen batu ake. nak periksa na. Ija mana metakona benona. Dijatuh boleh niki. Wih, pico. Biasa ke pico. Cepi. Wah, ne pico di Pura Dalam. Ne pico di Merajapati. Ne pico di samping Tukade nih. Ada pejenengan celik sih. Ada tukar nganyut sampah. Niki pico dija niki ne las gedebong niki ngi. Les kelor. Niki wau las gedebong. Hah? Ko gunanane tan gentan. Anggon ares. Matan ci dileleklek kan kan. Ne gunane angon ngubo kucit. Oyongan 9 bulan tadi buadap. Ya nu hidup. Yang buat kucit. Tonen 9 bulan tadi hilang nih. Oh, Hilang kan? Mati. kaki ngubo aja kucit 9 bulan hilang masih. Tadi hilang. Udah diceleng. Loh, saya percaya nih pico. Kan percaya dia. Saya percaya. Sekarang saya percaya. Yo, jangan ngadean ke dokter lo percaya. Oh, betul. Ubat sakit basang, ubat sakit gigi, ubat sakit pangkang. Atas kan percaya. Saya kan tuh obat sakit basang sih WC. Cocok. Saya percaya. Dan percaya. Terbukti. Atas kan. Nah, kau mau bukti? Nah, kan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Jatuh semat. Akan percaya. Tidak ada pengangko-angko ya. Dan percaya.
Boyong dap. Kemudian bangkean ngedir busan. Lah ngengken bangkean yang orang sing percaya bangkean ngedir. Bungkungnya mirip ngori itu. Bah jadi percaya. Nggih. Niko wawu las dadap niki las aduh. Las aduh. Adi tumen nepuk las aduh. Niki las aduh. Aduh. Oh, tuh madan las aduh. Sing jabungut si maduh hang. Ayo tu magenap angin tu ibi tain cicing ne kering orang tu batu ake. Mudoh gumi ajan. Tu cuma ada batu gulet kan tu juangmu. Oh kenal, angon dasar rumah. Ayo. Oke bos. Ayo. Kaki jatuh bos. Jelema gang sarang tina kuang daya ne polona. Mai dini kemudian ngerucut kamu. Yang mereka. Dingah na Agustin Cina. Ne unuk bungkungane bol liu ada ben dipuri liu bak ada. Unuk sugih subuh sugih. Yen si dagang apa dan ini? Batu ake. Batu akenya si dagang batu ake ben liun kene ada. Sing orang gitu dipuri pak ada. Itu nak mendagang tu sebayang lah. Atuh, anggap kan ngomong-ngomongi ngajak sang yang pitaro tu. Untuk entah. Dewa yang pitaro. Apa aja kena yang ngomong nyanan pangsen di kedituan ya anak tempat tagihan. Ne. Kene ian unuk sugih subuh sugih. Berano liung lah. Di Jawa ada nak nyaing yang Riki pemakasnya ring kulang kaleng. Tuh, Pala ada besik sebatan. Napi. Sebatan ini sing karuan pengilangan ya. Sugih berano liung lah. ampun. Pendamping rabi sing lah. Ya, tuh. Kunapi, Coba pikir. Di Joyo kan harus wentan pendamping hidup niki tuh. Dumun kadang manu entan atau berano dua ini mereka mikirin. Oh, di negara subuh menjanji ngajak Ibu Agung kelah. Raja Brano subuh liu, akuang ai abdi ayu rara sati. Mangken punapi pemargi janji ya. Perdewan itu. Bidang gua cerek betawa nak jegeng. Ih, mangken terus rara. Jani sina subuh baca. Pasti. Mek mumi. Giring. Ayo. Ayo berangkat.